Ya, Dr. Ashraf. Ya. Okey, so selamat pagi ha. Saya nak tanya sebagai doktor 16 tahun, macam mana you pandang BE punya bisnes ini? Dia as a medical doctor, selalu kita ada dua perkara penting as a medical doctor. Satu kita panggil wellness and health, and satu lagi treatment. Selalunya treatment ni, especially now, banyak terlibat dengan penyakit kronik, macam mana darah tinggi, kanser, autoimmune. So sekarang ni semua yang penyakit yang majoriti kita ada sekarang ni, yang kita treatment, yang kita spend billions of dollar adalah merawat penyakit ini. Sebab apa? Bila kita sajaslah pada pesakit, mesti untuk elakkan darah tinggi macam mana, mesti exercise, mesti makan begini-begini, elakkan minum. Tapi nasihat tak cukup, sebab the pollution rate yang kita ada sekarang ni lagi tinggi daripada apa yang doktor nasihatkan. As simple as, kalau contoh saya baca baru ni, kalau kita beli minum sup, for example, dia letak dia punya kuah dia dalam plastik tu, itu sendiri pun dah toxic sebenarnya, sebab the plastic is not designed for it. So the pollution rate tu sangat tinggi. Yang kita duk nasihat ni dah tak cukup untuk elakkan kita daripada terkena penyakit. Especially itu kalau kita hidup sihat. Especially kalau majority. That's why you tengok klinik kesihatan, makin lama makin banyak, selesai tak masalah. No, people will gain more and more, and now lagi risau yang kecil manis makin muda, yang sakit makin lama. Kenapa? That's why it comes to wellness. So memang produk BE membantu orang yang ada masalah sakit belakang dan sebagainya. Sebab kalau dia punya sakit dia tak memerlukan ubat untuk just support dia untuk hidup, dia sebenarnya boleh reverse balik. Mula-mula yang apa tu diperkenalkan BE punya produk, ada dia punya perasaan, adakah you langsung percaya ke atau you sendiri cuba dulu? Saya pun tak percaya. Sebab dari segi what I understand, banyak dululah selalu kita terpengaruh dulu. Banyak doktor-doktor kata, you cukup makan sayur, cukup. Tapi sebenarnya tak cukup. Kita punya yang zat yang kita dapat ni tak cukup. So bila dapat suplemen, I tak suka semua. Tapi bila I tengok suplemen BE, it's different. Contoh macam Alora kan, mula I tak percaya. Tak apalah, try dulu. So I try. Lepas tu I try the supplement, the food, functional food lah. Sebab kita memang we have been exposed with functional food lah. Kita tahu banyak juga suplemen kat luar yang tak okey, tapi banyak juga yang okey. So I pun tak suka juga suplemen. Tapi bila kita try suplemen BE, contohlah macam selain Alora lah, macam I guna iVision kan, I dah buat LASIK 13 years ago. My friends yang buat LASIK dah pakai spek balik. Tapi because I maintain dengan iVision, now dah 13 tahun, I tak perlu pakai spek lagi. And my power still okay. Sebelum I pakai iVision, I just start nampak kabut tau. The product tu memang ada kesan. So, back to as a doctor, boleh tak I bagi kepada orang lain? Of course boleh. Kalau I as a doctor, yang I ada pengalaman, I ada knowledge, I ada capability untuk faham benda ni lebih daripada orang lain, dan I tak cerita dengan orang, nanti kan kalau ada scammer, for example skincare, dia letak tak apa-apa, just because I tak buat my tanggungjawab untuk cerita bahayanya ada macam-macam produk yang tak bagus di skincare, I rasa berdosa. Sedangkan produk BE so good. Tapi kita tak boleh paksa orang beli ataupun letak as prescription macam ubat. Tak boleh lah. Cuma bagi pengetahuan, bagi yang patient tahu. As you see my TikTok, ada tak I suruh beli, I kata boleh ganti ubat? Tak ada. I cerita the ingredients, and I relate to my readings, my current readings on research dan sebagainya, and I find out, produk ini bagus lah. So kadang-kadang I menulis tu, I akan buka paper. For example macam Lifor, for example, bila I baca tentang French oak wood kan, kayu Perancis, dia bukan sekadar bagi tenaga, but it helps on your cognitive function. Sebab bila I makan Lifor, I perasan memang next bio ilmu my brain memang sangat sharp. I boleh hafal banyak, I boleh sangat improve
tahu. Saya baca, rupanya dia memang affect dia mitochondria in the brain. Bukan macam tenaga banyak je. Otak kita pun jadi shock. So brain fog pun boleh bantu. Memang sebab produk dapat bantu banyak orang. Jadi doktor yang happily share supaya banyak boleh bantu banyak orang. Dan kita tak boleh overclaim lah. Ya, Always betul. like jumpa orang, doktor, kalau nak elak dialisis ke boleh ke? Saya kata tak boleh lah. Ataupun yang kalau nak elak pembedahan, saya cakap ada yang dapat tapi banyak juga yang tak dapat. So, you boleh cuba. Tapi to say that you tak boleh operate, tak boleh jadikan lah. Contoh macam buah pinggang. Ya. Sebab macam you makan liver, ada yang dapat improvement on the creatinine reading. Ada yang tak ada. Saya kata you should try. You should try. Tapi kalau ada perubahan, let me know. Kalau always solusi. Terpulang pada individual lah. Jangan overclaim lah. Tak boleh. Ya. Okay, thank you. Thank you doctor for the interview.